السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Fumbili njema ya kheri na baraka hili mabani kao na mjunda o wakazi wa Komori watukufu mlio harmwe dunia inshallah. Ndani amrengo shoba hashan fumbili yoskwa leo yenu inu fumbili kao irengwa na wanadamu wanza njema haku harmwe Komoriyo wairenge ili waeneze harmwe dunia yokaya zembi zire mao Komori aranza ariwasuli daraja. Alaikum salamu mtukufu grand notable Haji Mbeswali. Wanza wasuli daraja yokaya wawanene zembi isa ya jokaya ngizo njema nruvu harmwe masiwa koya jotabiha yende mbio harma daraja yokaya yalatse wakati wahe salama antfi yalatse wakati wahe yalatse energy hahe ngasi wakati yokaya ngasina wanaziwana ibidiri hunde daraja yokaya riprofite ndasinao nongo hamanda hizo kaziti hezembi zilio harwe masio hivenge timsalimuni heni mbabanu mjundao ni wajajaha tukao mrenge shobaha sho tsambaza mbale harmwa ya dunia kamili ari rundumwe dunia ari wambie zembi kao ngazijirio harmwe Komori hatu yokaya ngariko zao rijuhanza wakai mabadilio haini mzimadasi yake nae fierte hahe ya Komori ya mzaya Komori ya mlela Komori ani yarazan fi sababu da yokaya arlu ya Komori ilele wana wa Komori rukana ujo yaje manga jihada yoka kajajuha hem na mhogo kajajuha hem na jimbi kajajuha hen rovi yo sambani nenrovi yo mahu yokaya ikaulela heni mzimadasi avunga rijoka ya erutuba ya kaya harmwe arlu ya Komori yo ikahuja harma daraja yansi kaonga bwandu wabidi hedi mzimadasi ya dosi kinyale toifa evenge rija harma daraja kwa mfumbili yoskwa leo inu mfumbili ya tarehe ya heni mwana Mkomori kao hajuhanza wake mabadilio simranize salamu hoji mlifu hanyu heni mru ukozo nezembi kao ngazijirio harma Komori handani harma tarehe wanzani wangu watukufu ikao ngamnidungao emakatia andani okaya rikawana daraja wandu waka harma diaspora watilwa ulevi waitwani okaya rikahunu wandunga ohunu ngwalalo mwenjeni ngwajuhao mwenjeni wandunga olaya ngwapashiao magari yende harma pare wandunga olaya wafanyiwa daraja yokaya waundu hazi za nafsia hazi za daula mwenda wefanya hazi weunda saleri rehija rekingi ya zepani wachwai yokaya warenge Komori warenge daraja yokaya wohuja wadaba wanadamu ikao ngwalalao mwenjeni ngwaonao mwenje avo ibidize hikma za hatu zijiwasulishe daraja zokaya no ketsubidi ridohenda hele dingo la honru wadhulumule toifa sonti pia rijuhari jaulaya shabada rajuhara jaulaya komrula alohajaruku mimi wa Komori mridungao ruku mtumjua yufana na dobi nguna mrehemu yaje maudu vahiyari rehemu zeruko kazeruku zirifa matwani izo ruku yokaya rendera tahe maridhiki halali ono wanzani wangu emasihuri ya rendendo mitana huka emasihu yondo wakati si uhenju merifanya ohazi emitana rabidi rekupere karitujua ralala rasiwa hasiba mundezembi kao ngazijirewe Komori sonti pia ringi vamba ya rija munu shangario nawe daraja ukaya mwanadamu ngebidu ya anienza mwili hahe ya ifanye ya umfanye hazi ili ya unde mapesa ya tipara na ibu ili ya unde mapesa ya kingie ili ya unde mapesa ya onese daraja yokaya hunu rija rifanyiswa mitihani harma daraja zeheli
shati daraja ukaya ni jwenla lensi uhe ndo na mvua za mapesa zesiha hale waze watu wakabdabu harma daraja zeheliyo hokaya wa wakabla komori werengaze malizahe komori zabidizi unde komori wehija wenji harma mabangwe hunu weja wefanya uhadazi wehadayo waze watu wahaja wabidike kwa hadalwa hukangwa ona onrozo kaya wo wajangwa vanu shangwa ona daraja ukangwa fanyo hazi wakati ukaya kwa noka wajua fanya hazi shangwa jujua renge retreti hao riwaswili daraja ukaya ze donesi shanji mwa komori abo zi shanji ho malari yenshi hunu ukajana emru ya koroha ya jemanga womru indini womru duhazi yokaya hawaswili daraja ukaya katsuwa na tama ya ndongo indini njoka urenda jevenge eshawiringisho bana leo zano izo zishanji okale we mwana aja ule ulaya ola mwana aja hantoma ola mwana haja handongo daraja hata wenjimbo atamanio wanjua nshi harma zensi za hatu waja harma matembezi hunu wadi wakawareje izao on Yusufu msedie mguna mnike khair inshallah abo ze donne zishanji kena ujwa ikiri yokaya leori kena ze esprit ya hamande ze esprit za hawaze watu watende wajabanu wakabanu watu kawona daraja ukaya woze feeling wakanizo wajemanga waje wafanye onde pumbe la mali wanjarmo mitangu wende wafanye mashughuli wadisandu male zila bala shala uzana wazibadili hokale we mwana aja ule ulaya wa mwana ule na woni ndojina kena ujokiri imadhalimu warenga waze mali zebeza ya komori wekadamizo nansi kengwa joka ujahunu warenge shehe amande helo waze watu wakaurenga imadhalimu wajana ibenge zedone izozo ujwa zishanje harma daraja zinwaji nane miji hatu hukaya jana mwana akaunda baki womru yakana ma 40 yakenda daraja ukaya haundu baki ngiyache daraja unde tartibu ukangwendo mwanze yede ya bengwendo yasome hindu wake kasomo hindu shale mwana 40 wasange na doktora abwe miji hatu kena ujwa irdi kadamizi wana wandu ikaongwa profitawe miji hatu hasibabu ne komori hatu wahunde neema hasibabu ne komori hatu garjo jwara mbetsinde heli ebenge sijanda ngesho bahashinu nabe Muhammad Asim wi hurongo lao mji wa Mbeni je mabani haho ikao ngani harumwe miji hatu kaya ngamrongo lao miji hatu wi Dr. Abdul Hakim hurongo lao mji wa Mbeni wa mstahini ono imakadre ikao ngari juao kaya o makadre oka warinditsa mji wa Mbeni harima daraja oka yonde kapitali hatu si wa mnungu shangari juao mnungu utojua heli omwendo wa kapitali hatu heli kuhenda kabati mji wakaharma adabu na hishma na mastai hamado mji wa Mbeni ule zijanibu hizo zo ujokaya zijanibu hizo zo ujokaya no mji wa Mbeni wakana hikma ya maarifa ya maendeleo ya siasa yokaya kabajaparo kafukuo Mbeni la janibu na janibu hata wawasilisho mbabanu wawasilishiwa ngaresheleao wakati wa ze voti za udepite za Mohamed Shatir na mdovi na Mohamed Shamfiu yokawo wakati wakagugugu yoka wanadamu waka uhisi yoka Mbeni ngotondo hao washindi waelewa ukaya nova ni siasa heni mwana Mbeni ujoka harenge bale banu hawaswili wo Mbeni kwenda ngarjojo arikensira irambeza Mbeni izo zitawa handongo ndi hokaya jana wakamakatili madhalimu wezi wakarma za daula shaka moja kama katili leo walio harma daula yo makatili heni mrujo kaya nge harimwa uongozi wa mrukatili kana ujoparo kana fikira zokaya yake mruka yake demokrat sasa impossible abondo mbaba nura wasulishi wa harma capital ya Mbeni semalore ibenge tsirengesho bahashinu ni he itwani harma izorizionao safari ya leo Garionao mwendo wanyumeni mui wamelezewa harimai kapitali hatu. Entongeza ya hezenongo izombani. Entongeza katili dhalimu ulio harima ongozi wa daula. Harenge wanru uiliwa mbirilie wakaharima ukatili kwa na ujo waparo bala imani na irumbi ujarima miji hatu. Abondo mbaba nura wasuili harimai kapitali hatu ya Mbeni. Yokaya waka mafukuo ya siasa. Kaheshelea wakati ya kamari zamani.
amani usalama na tareha ya mwenye upenzi. Wakati Faridi Yusuf yokakangu hezo ngutungo jimbo la siasa, ani yeka tungu jimbo la siasa, ye utunga jimbo la siasa ye program ya ho Enricao ngwajao bala ili wende waongozi wa Komoro. Mbeni waka mafukuo zonga mweshele wako hata mijatu ika wana nkode ya sababu ndio wana wa mbeni ika wende harima uchaguzi mijatu rikata yari ritondolane harima daraja noboro wana wa mbeni wala heni mru haimila janibu sha hizo mijatu sindera kaujiwa na sha umjwa mbeni waka washindi wakana uvenufu hao kano kelkesoni heli zijohuja shabanu wana wa mbeni washinda nao jeleo watsomana mbeni okaya ngwendo daraja okaya ndi harima uchaguzi jeleo kale ongarele okaya ani wana wa mbeni warengwa mapengo akabwa ni wanrika ngwatsonzo wajensi harima dahari mprofite Mohamed Ansimu uji wasulisha harima daraja heliyo ila imaji wakahamba kazi sukiri jana wana wambeni wakauishilia si wa mahamera wakauishilia wakanetiso harima ya mahamera atu hiyo leo wasulisha wa daraja ukaleo ujo utozeze ila miyano ya mbeni ila jirma ya mbeni na ula uoni raka uona harima mji wa mbeni wasa waangamia leo mwana mnungu njoka ujo njire meifuba nelewa yoka ya ngamina maarifa zaidi ya siasa hanawe ensongeza ndo wende warota mji wa mbeni Mohamed Ansimu nane mabani haho maelewa ukaya mkayabo mka na uvirilizi wanaombeni wakenda harima nyichaguzi harima daraja no mka ushinda mwelewa daraja ukambiri leo mji wa mbeni leo mji wa mbeni ujiwasulisha harima daraja yokaya ngarisa liyeo ukawaelewa mbabanu ya Komoria waswili jana ezaka jana tinde zaka leo ukawaelewa kaya karitsuja riwanile mrika unjoke na onde mshahara nomba banwe Komoria waswili ya sijini harima daraja ya linu ujojo ende ya ondo mshahara hai shamtira mena mji wa mbeni mwambilo mtsinjia harima mji wa mbeni hoka mji wa mbeni wangu harima ipande shahe Komori shitabi hao zabari mfanyo forcing zabari mfanyo forcing harima daraja ya liyo mji wa mbeni jana wamboka ribwe milango wangu pia leo wambaka mtsinjie ukaya ngasa harima ipandesha arli shahe Komori nge tabia uisijinia ni wanu masijinia ntsika mna ujo mji harima mji wa kifahari zabari mwanza mfanye forcing mwanesbesho hapa mrudi mrozi wa mji wa mbeni kwa mrulo wa daba utujwe leo kaya yonde manipulation ya hasumani ilione seji yokabanu mnamambia mrumoni mwaswili daraja mwende mwasijini ya kapitali ya hatu mwirende ani ngamsikitio harima daraja mbaba naona heli embale ya siasa ya mbeni ya kaya sonsi piani mru ya kaujanspire ene siasa ya kambeni iriwasulisha wa daraja ukaya leo rione zenozi jiriozi kweza hata kweza leo mji wa mbeni waeleo kaya no kena ujo kiri wanu wangwa ngwaona yezi ngwarumishi hao kwa tusahilisha lebavu tasi kartunda mba mwenje zonde ndongwe mwana nsiyazi utaji yao shaka tu utaji yao na joka doje remafuba mi mwana wa fulani mi mwana mhadisha mfiu mi mju wa sharafa mi mwana wa tijindovi ono hizo sazila harima miji hoka waka ujulo hani eza ifalu wakanizo ani waka ustahilo haila imani wakani shake kamna ujwa mje mrenge miji hatu mmono Komoro mbabanu ya sijinia mmono wana wa Komori wa sijinilo mpwe wana majeishi waje warozi ya kapitali hatu usikitifu sonti bia razidi huduni nezi ya kifujari yenu ono wajabu ikiabo ngamjoka urudi mwanza mpusa wangu ikao wafanya noze la kwaja kondane za shawardi wafanya menasi inu ujamba kwa mbeni wanashwa mbeni wavulumi harima daraja fulani heli ila narone se video yotovadabu heli ila rijwa ukaya kapitali hatu irendo wanu watohinu na wanadamu wapeu waka uvira harima wajibu ya hanyu nyinyi wana wa mbeni mabidi mtie shatiso shahe kapitali hatu halafu leo mrudi mwanze mabenga mwanzo mrudi mfanya na mipango wono zoka ya mrudi mbale makatili yao ili mje muonesa yokaya banu ngaronesa o baba mbeni urede
mbeni uo mji ikaongo na wanadamu ni aminio kaya hizo niona leo ngihona na damu tofauti za wajua kwa tina yezi ono gamjwa kaya emu mnungu mjoka urenga yende ya jone se ndongo ndini van yende arenga sumania ngena ndongo ndini ya hundao ono katina ndongo ya hundao na mbeni waziri ya mbeni waziri ulo na zemali director ya mbeni na mbeni wajwa wambo kaya ngari rabi hao wanruanu hoka wanu dahare komori haja wanu kwa na ujwa wari profite hasibabu mshahara wa wanu chapeau kapitali ya hatu na tsana ngamina ntosa mahususu ya he kapitali ya hatu ikaonga mjuo ukayanga mholawa ya tarehi ya he komori hiyo haila independence ya nyumeni ya nzao irengwa harmwe komori sawa nezensi majirani za he Afrika ya hatu ikawa waelewa daraja yukaya ngasi wandu yukaya ibidi ritowe madhalimu walo harmwe mataifa ya hatu wadhulumu wale mataifa ya hatu ngasi umuhimu yukaya ritowe madhalimu wale omjuambeni waelewa ukaya no karna ujua rijerikensi wanu mwanadamu ya jaunde mshahara mwanadamu ikao hamba hajana haka ukonda aneza mbizinjiro harma ya komori lewandu hamada waji wasudishe daraja ukaya waje wende wake harma ungozi wa wanadamu wapeu waradi wanza wambengu wanzoare waradi waramane omjuambeni no tside helio ngamina ntosa mahususu ya he kapitali hapa ibenge izori zijuao tarehi isaibiri yonesa zenongozi ilananga amini ikaya umbabano kapitali ya hatu heni mbabano njukaya ikaya ngwa sherehe usiku wa madaula zilazi hozo wa komori kamili ikaya ngamfanyawe sherehi sawa na usiku wanaombeni wajoka kufanya sherehi mbeni heni mala njukaya ikaya hunu ulaya wanadamu ngwa sherehi hiyo mimi wanadamu njojwa nikiabo kamizi ni hoza msuanza ziunde mnungu msuanza ziunde salimani msuanza ziunde mitami huli zeno za kazi ndo mjombeni ebenge mimroka ya njeni kene solidarite ya nrongombi hamanda zila zitsi jordi zirejei maudu jordi zirejei mbeni ngari joka izonde zipangwao ngari joka izonde zipangwao harma daraja kwa mjombeni urdi uje ukaone waone resistance enizajiri zila washindi wakingia wemi wambo kabasuma kujaja banu hokaze nonse hunda we komori zenongo andhabu waja warifanya inu karna ujwale ori upardone nekenda kwa juzi wamba na mshukotere shale ora wasule daraja inu karna ujwale upardone raili ngawe harma wongozi hau haramu ngari johima rifanya resistance ya tunda sinao malgre miji ya he komori kwa tufanya hizo mjombeni wafanyao malgre ngaranzori wane nasuma ni handabo ngaranzori wane na ndongo wa bihandabo ngaranzombe sezisodore je harmwe miji hatu evengenga mji declare heni mbabanu njokaya ekao mjombeni ngwafanya we sherehi ya heze tabia nziro za hunde kapitali hatu mi mwanadamu ukanga mjoenda na akenda mina hokamizi ni hoza msuanza zirizi hunde mbeni au zende mitami huli au fumbuni msuanza raoyi rejo kaparoka yabo sha eni ujuanza subuti yateze njimzima harmwe komori hatu ngarjo himari mnamare abo ndo mbaba ndawa sudi banu ebenge leo mchombeni ngarjo zenongo ikao zifanya ukaya ari wala wanrikao kwa tuni kwa mwenje wa unia ari wala wanrikao kwa tufanywa nzia ari wala wanrikao kwa tuni kwa maji ari wala wanrikao wanao wende wasoma harma za university za dunia wasoma harma university ya Komori wacha wakansa harma miveri kwa tina rongo wazifanyao leo wajwangu ambao kango harma kungumanyo lilo harma yezi irumisha hao fami na zinye na wanzani wawasahilishe maisha hao maisha he mwana mkomori ya reje bingoni ngwanzo wazungulia harima image wazungulia emakatika ongari jwao yokaya emakati ya etumwila wakauzungulia kwa jasubuti walezi za wanjia harma mjombeni shangari jwao wende mnungu wakambe se siri zambao ukaya karkaradira rabadiliza nozinu ngwa mwele wao buwa mnungu shanga mfanya shanga wakati mjojeleza anga mzambo ono kwa jasubuti wanjia harma kapitali hatu paraporo ya regio zinu wajua kenda harma za kapitali
wenda onesa kwa jasubudi wazungulia mazunguso hata bae leo tainua wasuli daraja kaya wanza waje wa chwayo wa Komori harma uchwai wazila ntwanza nzirejeze uchwai waheze voti za betani za mswalata za hao mwanzo wa profite ze region tiyo wala wandu ikaungwa emilia ze uchwai no utihindu mundawe mwana Mkomori leo aringo wajua fanye bunjilio mwanza wajarmo kapitali ya mbeni wajua wambo kangari tambazo mbali ukakamna ujwa mrudi mreje hunu wangamfikiro rdiwa zaze kufuru wangamfikiro kamtone maisha mazirori ya hundao wangamfikiro mhalieni watambaze mbali wanza warengeziri za mbeni na mjia mbeni wamba kartum ninkani mabaangwe kartum ninkani ziri wazibloke waka upula honye hoka wakenda mnungu wende warengeziri za mnungu waja wazikazi harma nyuba ya mdovi ya waziri wa hele bankanga la utwai ono salimani wakazi abo aredeje ringe izo ndo zikaongarizira mbwao kaya umjwambeni wacha wambo kano mabango yanu mtima bango kama mjojo mnyarenga otage ukamtima bango kangari irifanywa na serikali hata mjoka ujambo kaya benge ngasine pari ya hatu yani mabango ya hatu hesa mila nansi za hatu razi waha ne volonte za hatu on alaikum salam Shakur on neze volonte za hatu urifanye mabango yanu kamna ujari mbulene mabango ya hatu ngamsalie zano ikawa ngazi jirio yao on leo ngaranzora ngaziri kartum ninkaneziri za hatu ono wasaru hawende mnungu wende waka urengeziri wajwa wazikazi salimani wenge ngamtoso tsirengesho bashin nionese ukaya ikanga wachwa ikao ngwa hundamba za saleri singasi munu singarfanyo hazenze ntaba mwili za hatu rihunda wa mapesa karna ujari kubali Emmanuel Macron ya richwai bari bona singarfanyo hazira hunda wa mapesa hazenze ntaba mwili za hatu si wahenjume ngarifanyo hazingarihunda wa mapesa hazenze ntaba mwili za hatu siti wachwana wa Emmanuel Macron siti wachwana wa Emmanuel Macron ikanga wandu wachwa yilwa wenda wandu mbabiza saleri warenga ukaya bongo jujo wakadamize wanadamu ikaongo la kwatunda ni salary ni ndongo tsoka yonse shango yabo kwatina hata mborozi wendo hata mwenje kaonishiwa wadonde welipa mwenje kwatunishiwa alafu rijer kenzerenge bavula kamilira mengarlichwa hiyo eka nyinyi samahani wanzani wangu ikaonga mieshiwa humrane hono banga sijao terasile wanzani wangu eka nyinyi ngamrengao zanongo hizo ngamzeremao koti ngaminio kaya ngabo mijika uko na uzeremao koti leonyi wa Tanzania na mrenge mafavalu yao leonyi wa mwaja na mrenge mafavalu yao mtabihe harmo mnyeshiwani mtabihe on salamu tukufu kasimbani mtabihe harma ze binadamu hanu shanga mjojo mrenge wandu ikaongo mtabishahoni mwarenge mje mwehensi harima ufahari na ukweli na wanika maruru na wahalijam afu na walisa badi wana bahata watonda ndo walisa sumu umjiwambeni wamba tindeheli hiyo ngabo wandu ngachocha banado ndana saleri we jabanu endabo mchwai shakarna ujaribu le mwanze ribule wandu wajarma le toifa le umjiunu wajebanu wajewa kadamizo mjiunu maudu warduare jaivan wado jusa zinyonga na bukartina rihundao yo alama yukaya hantosa ni jojwani renge hondi kao ngwa tosao jamilali mguna unike khair inshallah ngwa tosao e Komori hokaya yo izontosa nkuyu za he Komori ikao ngazitosi wao mbabano e Komori ya wasuli leo ariji wasuli shedaraja ukaya arijwe rambe ukaya not in the hell ebenge wanzani wangu wa Komori kao ngamnidungao amala Muhammad nguna unike khair inshallah wanzani wangu wa Komori kao ngamnidungao tijorenga eshwa bahashinu nirande homage omjwambeni he resistance kao ngwaifanyao rangubala nivehe message osoni mwa Mohamed Ansu mokaya hukuma ustehi harmu ya Mohamed hatu nane notability ya he Komori wa ustehi wakati ikao huka wisi uka undra milia besamru yaka ureda na he Komori yaka urenga raba mahali za he Komori nema yo ikahujilia
yonde mana wakaurende shale omba banle toifa la waswili badi banze donezi change ukaya leo kartina wangu ikaongwa renga oze mali za Komori wa hila bahi shangasi na makatili ukaya hata ngwa juruhu emiji hatu awakena kena ujo ikiri ukaya heli jana wajwa waka profite ze faida zao Mohamed Ansim waka profite ze faida zao waka prefe wakaya mrongozo kaya ni zenema on zenema za dunia pia ukauziona we profite miji hatu harma daraja leo ngarona ukatsendeli hiyo ukale ngaranza umrujo subuti ya tsambaze ndale ya amini okanga mwaniyo onro hindri ngamwaniyo le toifa la hatu likoza oriloba noriono myeshi mziro ngaranza umrujo javanu ya sahilisho wananza Fatuma Kaidi khairina ukweli inshallah ibenge Mohamed Ansim c'est dommage aboyokaya ariuste c'est dommage aboyokaya hujionesa daraja yokaya huka mkalimani wa hea mahame huka mkalimani wa hele jiji la mbeni liwasuli daraja yokaya no tideheli inu karna ujua ritoenshe heli inu kahama nungase harma utwana na hendreni tija wamba ukayanozi la mwaka wamba kakazna ukirijana kena ukirile umje wambenga zikiriyo no ngarjufa ya resistance harmaze no uzino hoka ani itafauti ya mwanadamu na indro aji do ulime do ulime zindu ajinga jujwa zike hapo zinji leo jirani yakena indro aji ritido sijwa mwanga rifanisa mwanadamu na indro aji on yakia bwa deli za raura uzahe zila shabada vala maulijo kiriyar ya belanga jindro jina shasi mwanadamu deheli izo hamba angebidwa zambe harmale joflamo la mimi zinna bao zimga mzambo harmale joflamo la ngokaya ngamjoka ngam mfanyo za mundo mapesa on silibi nyumba chamafura tifanyeni zofanya zokaya ani hayati watu shati na ujwa ni diwaze ukani renga yani ni juse makurnudu ni diwaze ukabedi balanga bwana ama ikaongo Komori kwa tushina onremba myashinu na banuti jojua leo furson lo nyoyinu heleji lo ni lolinu ni rongo jimla ukale wemba bintintini hondao shabake manama wanama walohula bawa doka na tamaka banu ibidi rendeje shahoka leonga mjoka ujana beba ni hada wangu waloko morindo amokana mwendeleba wangu walo hapo ni wale makoti Mwenyezi Mungu niono womongo mweze roho za peu mika na roho peu mihanza ani repartage rien harma dunia nzima sons mihanza rien harma dunia nzima ratajiri ramaskini rahunomba vinji anshari istehilani bahike na ujo ukiri ukea uyensh harima ze bienzahe Komori halafu uji wasulishe daraja ukapungo jorenge mjiwa kamili urendeje yongar zambao venge ngar mambiaoni nyimlo harma miji we ulo mnungu tijwa isio kama leo ngorongo mweri kadamiza mweri labara karamba sumana tije yokepunga joka ukiria dahari impossible ngar mambiaoni msau wingu rishashe bande chance kena ujonkiri omwendo hawaze watu wakajana ikiapo ndo mwendo rutsonjo kanu hedari hatunana no kena parojo ikireheli hiyo ukajana ze statue rakanizo harmwe miji ya diaspora wala waze watu ikawa hata wanzeo kwa jonziha waje harmwe diaspora on wakaushinda wefanya zokaya wafanye za association wajonde miji hatu leo raulomanga ramkomori ulomanga ramkomori ulo Komori o wanadamu ikao ani wajaza bagage harmwe zao ze statut ze association zao zilioba badi zongizo tofauti ni za association za wakaja na wazee watu huko wakajana kwa jaka elewa falsafa zile ukabanu banu ya association yinu ngarujwa ribali emeji hatu harmanongo tazila shawajanti yokaya ndo ukarifanya mitango hani mrajene sanroya heri remeto araburso majilisi rendera fendongo fulani izo pia ilande mana ukaya jana wando siasa wakaujwa weja Ulaya weja we hada wazee wanu werenga kama ula waziri bala ulo tukufu leo tindeli hiyo
waziri hata president de la republique singarjo hima bano risubutir mambio kakuti hapo ndo mshahara ngabo ani we mtwana wa hoa nansi shara ilingo wabongone hoa nansi weti mrio kangarjo jwa rustehi kuna ujwa uja harma imiji ezensi zinu rilala umwenjeni ubale we mrwamba ngongo zonsinge lala uhizani ubale ufaru ujona mbio kama nwami na programu yanda on programu yanda ngaranzozi badili izo na izo ndeze mbwana rloni izo bengenyi mlo harma imiji mhisio kavala msa metrize imiji mino tablo fulani mimru amfanyo hazi fulani abo timetrize imiji msa ani mtrompeha wallahi bilahi mtrompeha na mbwe matso mwone hokai mkazi mumji yakarma diaspora jana woti ne mkazi mumji ulo harma diaspora leo wakawashashi mkazi mumji aba ulio homijini hatu woti ne mkazi mumji ulio leo yakaja na wote mkazi mumji ulo leo wakati mwambia ni banuka jana yakaunda baki waka wasili mahamengo mine ngeambo haundu baki leo mwana wa mahamengo mine ngena doktora na mwende harma university ya komo mwana wanazijana wasomesa hiyo wana hata watutimizi mahamengo mirar na shenda aho kena ujokirika za spriza wana hamada ono washashi waelewao ka wenji ngwenda washatujurungwa kairoze wala nao kena ujokirika ze generation hizo ngardu jwarika ertsodo homba wangu zenkabwa no bole mwana mungena confiance ha ikawaze kwa jakana confiance yao yoka yabanusa ndudu jwari zibadili wasi marahia leo era ya ulo leo ngu amingu ji amini on guji amini yoka yanga mjojwani zibadili wami olime wangu wami ankiri yangu wami ojasiri wangu kamjojwani zibadili masoro daikao wangu warenga wajao harma miji hatue wijuru jana wa jambeni wa juru mjombeni wale wanadamu wa mandasi kwa tina kwa jahali lo hazuma zinude zengo watingo uvaya ndazini hata ngarizi ula hunure were wenda wevaya abo watushinde wakingiwa mavazi yao kwa johamba tama ya maungu sifanya kusudi ni vaya inu leona wakabanu zengo hizo zinu tazinu vanu munurilio ngasina wandua wafanyao umilitera ulaya wahundao mapesa na nafasi na ndongo pia munu woto jojori watu weza hawari ninkaribaye rijeri zivairi ngabilini izo siso mruto njahar mabonkwe bala hazihundu untelele aundu ndo haba mundu riziva ukazinde zimtiao niti iso siso jozivaya rijeri areaunie komori hatu kena ujukirika mto do profite wa yabo mwerengwa mwechwa hilo na wandu ikaongwa undao saleri za zuma jana maili zuma jana mararu hata zuma jana mane wenga we yabungo joka ujwani kwa ngoya joto ufazi wa bala wangwa sahonzane ndo we endu zaho ukubali udube honzane ndo we endu zaho hamrika ukatuliva hamrika ukutu ani kutustoshi ndo hunda minimum ya salary ya hundao halafu ngaramwambia nukazengozi nusito jwari vya ukanyi wanadamu amadasi kamjalo hazu marijeri rigabiliane jeri one kakaza badili wallahi bila hazu badili si wakomori sinde ranta ozenzi todo kazani shaha wallahi bila ngaranzo zibadili zijo badili rawanza ra kwa janza ikaishi watu tisonde zangozi nungarjo zula riziva rijeri ime mkena mizingari kena zicheza magaya rione shaza tubadili ngena mseza adabu zahani hodon profito waze wan on hodo profito waze wanu manzeka mjo metrize miji hatu na ndoende niko miji hatu yo imie hezemila nanti za hatu miji hatu yo imie heza hikma za hatu shan sindani wachwai sabari mjo kado tembeza ukangara rendere mabangwe ndavi mjo mprofita mabangwe hatu yo mabango mjoka ujomche abo hata kama mwenjoka monisheni bwacho shamjo pata group halafu mwenze kabonga mjoka ngametrizo mijinda ye ebenge
resistance lo harmwe kapitali ya Mahame le jiji letu la Mbeni ngamsalie niambie kaya deheli hiyo mtirenti bainu tarehi msho wangu ngazaha tu sadikia nguna unike khairi baho inshallah inu tarehi kena ujoi soma hele dingo ikajana yeshuka tere kaijaka ufete wa safara ya leo ngarjo huime bengenga mumparoni nywa jama zangu wa Mbeni maaso hata mashababi arione taratibu yo kazi fanyiwa wanadamu wa sherehe hula ekanga si Ulaya na risherehe unurionesa usikue makatili waja Mbeni wa hurota abondo mbaba hanu Muhammad ansumu ya johelewa abondo mbaba hanu Muhammad ansumu ya johelewa kahakika wale wafanya ndongo nziro harumwe kapitali ya hatu kaka jana karjawana wakaya mafukuo waka mafukuo haruma daraja ndongozi njio kaya rikawana leo Muhammad Shatwiri leo Muhammad Shanfiu wakawania udepite wakaya jirma na daraja ukarikawana ukawana wa Mbeni hakika miji ya Turka tayari riwani sababu ndo wana wa Mbeni nyinyi Mbeni mka na falikindi mshudi maîtriser malgré hawa ya siasa yaka yanartomele periodi hiyo yaka periodi hiyo joka heshelea kama Mungu nguna samihi shefa mji sedali patiro rijoka wa Mungu ni mwezembale wakawa mila Muhammad Shanfiu harma daraja ukaya mrako uone ukaya hakatayari rinjila nezibani harika yari halafu leo mji wa Mbeni waka malgré hawa sasa hiyo shao mji wa Mbeni wakawa hini wadaza tranquil wakaushindana shakwa jashinda wasulisha naomba banda wasuleo leo wasumani hatokabale sharisha jashwane wa Mbeni ngashi ureje yeheni mwanadamu ikao ngu profite komorinu shoto jomreje ebenge resistance ilo harmwe kapitali ya hatu do ukaya ngamwambioni ukaya timsalueni na nde geste ukaya leo msubuti mbaye mabangwe wambe kabati na serse kabati na tijindo obi ujambangu ujoanjie harmwe miji ya hatu kamjonga mfikirido wazaze kufuru ikanyi hanza Mbeni zeno wazajiri zila mtuka mjunjili yaki serse mkondane zeno wazakazi jiri katikiasi nomkanyi na belu mkaurema lekoti ambokana mbeleze video mje akaka na mbeleze video mje kama mje mrone sazano zakazi hafule onga msojo jini kakilo yokanga mwende Mbeni marade na mkena ocho yuhani mkenu mwende mnungu mesa mnungu wao nadamu wangu na dunia inroji na mfikiri shakwa tuensha dunia riyashio yinu mwana siasa sanyi hata yatunda mba tartibi wakahezuza mfia badala ukabidi wanadamu wajisolidariza haruma darajo kawa wanene makatili yanu wongwe ndo ya bwema bangwera waheze mila na ntisatu wewe bwana warenga wata mafankowa warenga mwana hasumani nzofungule hunu sumani wongwe evyange nda wenona yahimwadami na mjomba hangulo bala sumarange yabwe mwana hangeda nge Kampala nguji hando he mafuraha ya wasomesa mwanahe ono hasumani ngufanyo ngutowana hahe wabehar maburs ye profiteze mali zahe komo riende someswa na hahe iliojo wake hapo he dahar alafu mje mrenge miji hatu kenga mjoka mje mrenge miji hatu mprofite miji hatu ekanga po ambao kanga po ngariza ambao siyo miji hatu ya tusonsi pia ngarjo jwarime ekayo yo ngarjo ka wasolidara joka rime sitso batu sitso jambo ka kwa tso jahun jerione njojo mremele kwatso kamimi nsibani wakale mndu jamba leo arinilia okajana elangaji yaka arinilia leo rikena depute bada ya leo abongu faida wa mahame wa hundra faida ndi faida wa hundrao de salaire ha iza hanga zikirio habulu nafasi harmu hayati wa shay mwananti mwana mahame ngundo ngende hato jowa bale madai okaende adailie mwana mahame ya hunde ndongo faida ndozoka mwana mahame ya jisi okangehuri
katuzifanya alafu leo unyinde mjoka ujamdu ambo kale ngarjwa ribo mjia mnungu baleo bahi ngarzamba safara leo ikaipasa ukangarju jirema ukamijio atu pia kena ujwa mijinu itsore ngwano taji zabari jana mbeni walona waziri walona directeur de cabinet walona haina ndozo fanya watu wabe mabango ya hao zabari wajwa ambo kakarsu mnikaneziri wakamba abo mala wakapula wende mnungwene warangeziri wajarendeni zabari faiblesse okaya esprit ya hatu karitsuo nao ombaba hanu dunia wayo nao ebenge ngamombo Mwenyezi Mungu kaya message yenu nja blesse mndu ngarjo wasuli harma daraja ukaya ngarjo huja rirandeze konti za hatu za wanadamu leo ambao warema ole koti wakoza osha warema ole koti na nasi wanadamu ikauri koza osha ambao katsende heli hiyo ngejo wasuli daraja ni mdungo utie malabu na mpange mtsodoja mwabanga mrila bao baha wallahi billahi wana malabo tsundo ndo joreje za mwanadamu dingoni okaya ngu amini okaya ngamwaniyo rikena no ndrini rienshi hawundo ngam anio amwaniyo rikena no ndrini lewe mwanantina hunde mwenje lewe mwanantina lekezwa nzia lewe mwanantina kreyo hazi lewe mwanantina somesiwa na ngalo no ha shalewe mbulo na nderema ngubahiziwa leo ngarono wananyasi kahweni wakati ngwafa warmaze bahari uwo mavuto maya na mwanadamu hatokanza tofikiri hata maisha ya biri wangu jumo tofikiri wana nyasonzi pia wabamba ya pia ngo harmaze ntsizo ili watu ndo taratibu watawe wajeza umuntu zonzi pia kabati mwanadamu jirande konta kama banga sarma hatari shale mwanadamu kujoka tayari yare memjomba ya koti bangu ndo vale ndo mshahara ukakarna ima yonde manya huli hatu akaka asimrio ka hauze shunga sha ngufanya zanzao wonge harma shunga sha hatu nguvuno shewalo shawalo ni mgomra mumbalia zinude ze hauliri wafanyao wanrika wakata yari watereza roza ofidia hasibabu ndongendi hasibabu ne komorino inude ze hauli benge kena ujoikiri ka wandu wanu wachoi wanu watorenga zano zinu yokaya watodo tabanu wa unda mishara eke kwa sikinale to ifa ukiabor todo wa nafasi ja ukharam saba ngari mwambia wao nguna samiho waza watu mzembali ana wao ikao na wao ikao ngari aminio ka wende zambio za hao wawani komori ngejo waswili arju waswili harima wakati yokaya ruwasuli dunia wafanywa bila za wanadamu ikao ngwarema koti zetabu nziro zinu na si wanadamu ikao ngarambao ngabidori zibadili na singarjuana nizo hata zano hizo zibadili ho hanza Mwenyezi Mungu bengi hata mpaka nao ani msalimu ni salama ngarjuana ana harima ipindisha saya ikaya Mungu harehansi na moyo ikaya harenge eshumbe shahahe ngarjo amini okaya owana hatu ngwajo do soma zinrambao ikamu harenge eshumbe shahahe ngarjo amini okaya karna rehenda karna uremwa hasibabu yokaya rionombi karja ziharaya au rireme koti harmambi shangarjo uremwa hazin hanrozin rajina Mwenyezi Mungu jorninka usulhiv wahini mzimadasi Mwenyezi Mungu yarininke ya amani hani mzimadasi Mwenyezi Mungu yarininke utulivu wa roho na utajiri wa roho. Utajiri wa roho daubi, utajiri wa roho duka mwanadamu ya subuti ya unenongombi, yaziharae, yazishindanie, yaziwanie. Mwenyezi Mungu yarininke utajiri wa roho wote mapesa mintu ya taha. Utajiri wa mapesa wallahi billahi ntu taha. Ikanga mjoka unda utajiri wa mapesa nipwe shaitan late. Ikanga mjoka unda utajiri wa mapesa ni redeje nirengenrithishe wana wajue na kibri mtutaha kinyume ambidon rithishe wana watwania gebidon rithishe jabo kama mjorenge mna parentesi huo kajanatishia emission ya syllabus dahala nafikiri wala bahi hani shoke hanongo nzima na ndo wakati yambuka ya kajajoka na mwana yafanye ya kenaezi yarenge mwana ya mchi harma ezi hamandi heli yasimani yapanyao venge Mwenyezi Mungu na ripue harma andhabu hamadizo ono rithishe wana zinu risomeshe wana harma daraja ka wana waelewe daraja ukaya wake maendepanda nifanye hizo ngwaju urema heza hao shakwa na urema heza hangu ono
na riwasomeshe riwaonese enzia baada hapo waone daraja yokawadunge enzia njema warema heza hao maudu shama maudu ntijetsirende naye wana wapinisewa arombo Mwenyezi Mungu rituwa sule daraja hiyo Mwenyezi Mungu narininke utajiri huo yarininke furaha inji ya harumaze famii peni mzima dasi yaelewe yokaya mahaba yanti yo muhimu mahaba yanti yo mongoni mwe utajiri wanti kama nadamu ngena mahaba ebenge Mungu na relati zao chwa yokawa nadamu ngwajoka hena mbio haruma daraja ukaya wene mbio wajua sulishe daraja ukaya ngwajoka tayari ngwajoka tayari warendeje amjambaje towe fidia harima mijihatu hasiba mumba za mishahara wazihundao wajuka tayari watowe fidia wazefami hasiba munoendeni hasiba mumba za mishahara wazihundao ngarjo wasuli daraja hiyo kaya hizo pia ngarjo zibadili emijihatu arbeho message foro aba hanga subutori zambi emijihatu kena ujokire emijihande heze taba mwili za hatu ike emiji yo irdi jedo dikte wana wandu ikaunga mishahara watu saidisho wanansi. Wassalamu alaikum.